nibyo reka mbasuze kandi mbaye ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2026 aho tugarutse nanone muri studio tugiye kureba amakuru agezweho agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuri mikoro yabugiye kubana muzarage kaba ari Bosco mutaramu cyane ndetse yakaba ari region 4 yo kurikirana akantu kandi uko byifashe kugeza kuri ubu ngubu. Tugiye kwinjira rero Rubaya babwira amakuru akomeye agezweho kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza kuri saha. Abarwanyi ba FC23 bakomeje kwahurira n'uruva gusenya ndetse kuri ubu ngubu bisa nkaho byamaze kwibara yuko abarwanyi ba FC23 mu masaha make ari imbere bishoboka yuko mu byukuri iyi Rubaya yose baza kuba batayifite, ariko kandi bitewe n'ubwiyongere bwinshi cyane bw'abarwanyi ba FC23 muri aka gace icyaje kubaho nuko kugeza kuri ubu ngubu ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC, Wazalendo ndetse ingabo z'u Burundi FDNB, abacancuro yewe kugeza kuri ubu hanongerwaho abarimo ingabo za Tanzania ndetse na Angola. Amakuru atukayo aravuga yuko kuri ubu bahagaritse ibitero byo kwerekeza Rubaya kugira ngo babanze bige neza pura y'urugamba, ariko kandi ibi ntabwo bikuraho ko abaturage muri Rubaya benshi cyane bamaze kuyisohokamo nyuma yo kubona ko aka gace gashobora kubera bemirwana ikomeye cyane, ngo ni nko guha rugayi igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo cinjize ibitero by'indege za drone na Ket-6 CH4 na Sukhoi muri ibi bice yewe na kajugujugu zidasanzwe. Ariko kandi amakuru avuga ko intasi zikomeye cyane z'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC zizwiho kuba mu by'ukuri zisanzwe zinatuye mu bice byafangaha zamaze kwinjira muri Rubaya ndetse ziri gukurikirana akantu ku kandi ku makuru akomeye cyane arimo kumvikana muri ibi bice. Ariko inkuru y'agahinda kuri mu 23 ubwo uyu mutwe wugarije ku buryo budasanzwe, ubu ngubu biravugwa ko hamaze kumenyekana urupfu rw'umwe mu basirikare bakomeye cyane muri 23 wo ku rwego rwa generali. Ni mu gihe kandi witwa Jimmy nawe bivuga ko ari umwe mu bahafi bo mu muryango wa General Sultan Emmanuel Makenga. Uyu nawe ngo yamaze guhitanwa ku buryo budasanzwe n'amakompra akomeye cyane yatewe n'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC. Kibabi abarwanyi ba FC23 bamaze kuyibagirwa mutwe wabo kubera ibitero bikomeye cyane bahagabye, ariko bikaza kurangira bibaye iby'ubusa ndetse ibyo bitero bikaza kuba mu by'ukuri byaburizwamo. Ibi byose ngo byahise bigaragariza umutwe wa 23 ko ushaka kuba nta mahirwe ahagije ufite mu gukomeza kwigara ndetse no kugumana control yose ndetse n'umugenzuzi bwose muri aka gace ko muri teritwari mu by'ukuri ya Masisi. Ibyo byose tugiye kuba twabyinjiramo, ibyo byose tugiye kuba twabigarukaho ture situation uko ihagaze. Hanyuma rero kuri ubu ngubu andi makuru ugomba ko wamenya, FC23 yatangiye kuvuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itarimo kubashyigikira muri intambara ndetse n'ibishobora kugabanya amahirwe yo gutsinda urugamba nk'uko mu by'ukuri byakomeje kugenda bigarukwaho. Ariko FC23 mu by'ukuri nawe yatangaje ko ngo iza gukomeza gukora ibishoboka byose ikirwanaho ndetse itangaza amakuru ivuga ko iri guhumuriza abaturage batuye muri Rubaya no mu bindi bice ko iza gukomeza kubarinda ndetse mu by'ukuri no gukora ibishoboka byose kugira ngo ibashe kuba mu by'ukuri yarinda ibi bice. Reka twinjire mu makuru turebe uko byifashe, ariko mbere ya byose, mbere yuko tugaruka muri amakuru y'ibiri kuba muri teritwari ya Masisi ndetse bivugwa ko imirwano yatangiye gusatira uduce tugiye dutandukanye kubera ko abasirikare bari kuvuga muri pariki ya Kauzi Biaga ndetse na Virunga kuri ubu ngubu bishaka gushyira igitutu gikomeye cyane ku mujyi wa Goma. Reka mbanze nkubwire ko Lawrence Kanyuka nawe yakizanze ubutumwa mu masaha make yatambutse tuza kugarukaho turebe ibyo yatangaje. Ariko niba ari ku nshuro ya mbere dukurikiranye cyangwa se ubanye natwe muri amakuru n'ibiganiro, ndagusaba kutibagirwa gukanda subscribe cyangwa se sabone, ndagusaba kandi gukanda like. Ndashaka ko like tuzizamura kabisa kuri inshuro none kugira ngo mu by'ukuri dushyigikire cyangwa se abashyigikiye igisirikare cya leta ndetse na Wazalendo. Ndashaka ko mukanda like, yewe kandi ibitekerezo inyunganizi birafunguye, uraza kunyarukira muri comment. Niba bitari ibyo shyiramo imitima udushyigikire cyangwa se ugaragaze ko udushyigikiye cyangwa se udusuhuze aho uri mu bice bitandukanye, kuko natwe twabasuje cyane kandi anako tubifuriza isabato nziza
kuri uyu munsi. Rero reka munyemerere tuve mu bijyanye mu by'ukuri no kubasuhuza, ariko abari mu bihugu bigiye bitandukanye mwese rwose ndabasuje nakuyemo n'umwe. Mu by'ukuri ubundi reka twinjire mu makuru arambuye. Kuri ubu ngubu kuri tariki ya 23 rero amakuru akomeye cyane ari kutugeraho ni amakuru yemeza urupfu rwa General Byamungu Maheshi. Uyu mugabo byagiye bivugwa ko yari amaze igihe atagaragara kuri front line. Uyu mugabo amakuru yamaze kuba yamenyekana ko mu by'ukuri byanze birangiye, nubwo yari afite ipeti rikomeye cyane ndetse yanahoze mu gisirikare cya Leta Brigade Demokarasi ya Kongo, nabwo ari ku rwego rwo hejuru, ariko akaza kuyoboka abarwanyi ba FC23. Kuri ubu biravuga ko uyu General Byamungu Maheshi ku ruhande rwa leta ndetse n'abatuye Repubulika Demokarasi ya Kongo baremeza ko uyu mugabo apfanga isuzuguriro. Ntago bikwiye ko ngo umugabo nk'uyu nguyu irwanye kabuhariwe ndetse wari ufite amapeta akomeye cyane, yewe no kumva ko byumvikana kuri buri umwe wese umuntu uri ku rwego rwa generali ko akwiye gushyingurwa ndetse nagire n'umwe ubimenya. Amakuru akomeye cyane ajyanye n'urupfu rwe yamaze kwemezwa no mu barwanyi ba FC23 ndetse bitangariza inkuru yose kubijyanye n'urupfu rwa General Maheshi Byamungu Bernard. Biravuga ko uyu mugabo kugira ngo yicwe n'ubundi byaturutse ku gisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, nubwo abarwanyi ba FC23 bagerageje kubisasira bavuga ko ari indwara, ariko kandi inkomoko y'urupfu rw'uyu mugabo General Bernard Byamungu Maheshi yaturutse mu gace bita Ruvungi, ubwo bari bamwe mu bajenerali bakomeye cyane bari bagejejwe muri ibi bice n'abarimo bagiye gukurikirana ikijyanye n'imirwano rebera muri utwo duce. Hanyuma igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC cyahamenye ibitero bikomeye cyane bya za drone byinshi cyane, kubera ko bari babizi neza ko aka gace karimo abasirikare bakomeye cyane ruharwa mu barwanyi bakomeye cyane ba 23. Hanyuma FARDC ngo yarashe rwose ishaka kurimbura igihumeka cyose kiri muri ako gace. General Byamungu Maheshi kubw'umwaka we ngo ekra cyangwa se igisigazwa cy'ibibombe byagabwe na drone z'igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo muri ibyo bice cyamufashe inyuma mu ijosi, ariko kandi ntago yahise apfira aho ngaho, cyangwa se icyo gisigazwa cy'ibisasu ntago cyahise mu by'ukuri kimuhitana, ahubwo cyamuteye ikibyimba gikomeye cyane cyafashe inyuma ku ijosi, bityo gitangira kwangiza imitsi ijyana amaraso mu bwonko ndetse n'iyavana mu bwonko. Ibi ngo byakomeje kumugiraho ingaruka zikomeye cyane kuko byari birimo kumumunga ku buryo budasanzwe. Amakuru aturuka mu by'ukuri hafi n'abantu bamuri hafi avuga ko uyu General Byamungu Bernard Maheshi yababaraga ku buryo budasanzwe ndetse ngo yapfuye yababaye ku buryo bukomeye cyane. Icyakoza ngo byari ihurizo rikomeye cyane kuko General Byamungu Maheshi akaba yaravuwe agakira, ariko kubera ko ari inyeshyamba byari bigoranye ko ashobora kwerekezwa mu bitaro bikomeye cyane, no kuvuga nko kujyanwa kubagwa mu Buhinde ndetse n'ibindi bihugu bikomeye cyane. Ikijyanye n'amafaranga cyo ntabwo cyagombaga kubura, kubera ko FC23 ifite ubushobozi buhagije, yewe harimo n'ubwo iri gukura mu bice bitandukanye urombe bya Rwaya, imisoro isoresha abaturage ndetse n'ahandi. Bityo bemeza ko uyu General Byamungu Maheshi hatari habuze ubushobozi, ahubwo kandi ari uko mu by'ukuri atari yemerewe kujya mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino, cyangwa se atari bubyemererwe. Kuri ubu rero amakuru akomeye cyane yamaze kujya ahagaragara aremeza ko General Byamungu Maheshi iyo ekra yamufashe ku ijosi ry'inyuma byaje kurangira imuhitanye, ndetse kuri ubu ngubu akaba mu by'ukuri atakibarizwa mwuka w'abazima. Uwo ni General Byamungu Maheshi. Andi makuru akomeye cyane amaze kutugeraho kugeza kuri ubu ngubu aravuga ko intasi kabuhariwe zidasanzwe zatojwe ku rwego rwo hejuru zamaze kwinjira muri Rubaya, ndetse izi ntasi z'igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC zirimo gukurikirana akantu ku kandi uko byifashe muri aka gace, ndetse kandi aba barimo gukurikirana ibijyanye na muvuma yose y'umutwe 23 bashyize hanze amakuru akomeye cyane atunguye benshi mu bayumvishe. Nawe uraza gutungurwa n'uyumva. Izi ntasi zikomeye cyane zimaze kuvuga ko AFC 23 nubwo yohereje abarwanyi benshi cyane muri Rubaya,
ndetse kandi ikaba yamanuye abajenerali bakomeye cyane kugera ku rwego rudasanzwe. Generali Budu Wingaruye n'ubundi ngo bikiri bya bindi bagifite ubwoba bukomeye cyane ko iyi Rubaya bashobora kuyamburwa. Ngo ibi byagaragajwe n'amakuru akomeye cyane yatangajwe n'Intasi avuga yuko amabanga akomeye yose ya 23 yari muri iyi Rubaya, ndetse n'icyo bizeye ko gishobora gufatwa n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi aho kikaba cyagira ingaruka zikomeye cyane. Ibi byose ngo byamaze guhungishirizwa mu mujyi wa Goma. Yewe ngo amakamyo ari kuzana ibikoresho ndetse n'abasirikare ba 23 hano muri iyi Rubaya ari gusubira yatwaye ibikoresho byifashishwaga n'abarwanyi ba FC23 ndetse na bimwe mu by'ingenzi by'uyu mutwe. Muri make ibi biragaragaza ishusho y'uko abarwanyi ba 23 n'ubundi nabo batizeye ko iyi Rubaya bashaka kuza kuyigumana, kuko guhungisha ibi ni ukuvuga ko bazi neza ndetse banatekereza 100% ko isaha iyo ari yo yose mu by'ukuri bashaka gutakaza aka gace, amabanga yabo yaba kibarizwa muri ibi bice akaba yahungishwa nk'uko birimo birushaho kugenda bigaragara. Gusa abarwanyi ba FC23 nabo bakaba bapanze urugamba rukomeye cyane nk'uko izi Ntasi zirimo kubigaragaza, ngo ndetse kandi yewe mu rwego rwo kugira ngo mu by'ukuri binjira mu mirwano barimo gupanga inkuta zikomeye cyane, ndetse barimo gucukura indake zikomeye cyane, kabone nubwo muri umusozi n'ubundi hasanzwe harimo mu bugiye butandukanye. Ariko FC23 ngo yateguye indake zikomeye cyane igomba kwifashisha nk'imitego ikomeye cyane igomba guturamo abarimo Wazalendo, ndetse n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo rwose rugaragaza ibimenyetso ndetse no gutegura kugaba ibitero bikomeye cyane kandi urakarabutaka hano muri aka gace ko muri teritwari ya Masisi kamaze igihe kafitwa n'abarwanyi ba FC23, kubera yuko kuva uyu mutwe wafata aka gace mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 na nize saha no kuva mu mpera z'umwaka wa 2024 na nize saha izi nyeshyamba ziracyagenzura rwose aka gace, ndetse hari hashize umwaka urenga wose bakora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri aka gace nk'uko byakomeje cyangwa se byagiye bigaragazwa. FC23 ngo yashyize ingufu zikomeye cyane mu kwitegura ibitero by'indege za drone na Sukhoi 25, kubera ko ngo mu bigaragara barimo gucukura imyobo ikomeye cyane iri gushyirwamo imbunda zidasanzwe zo ku rwego ruhanitse nk'uko byakomeje kugenda bigarukaho ndetse binagaragazwa. Kuri ubu izi Ntasi z'igisirikare cya Leta Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC zamaze kwinjira muri Rubaya, zirimo gukurikirana buri muvuma yose iri gukorwa n'abarwanyi ba FC23, ndetse aba bari kwigamba rwose ko Intasi zamaze kuhagera, kubera yuko igisirikare cya Leta Repubulika Demokarasi ya Kongo na Wazalendo bari gutangaza amakuru bavuga bati mu by'ukuri amakonekisiyo yacu arimo guturuka muri Rubaya imbere indani, arimo kuduha amakuru ameze gutya na gutya, arimo kutubwira ibi ngibi. Bivuze ko bazi neza ko Intasi zabashije koherezwa muri Rubaya zabo zidashobora gufatwa n'umutwe wa 23, kubera ko bafite amakuru neza ahagije ko izi Ntasi zize neza kwiyoberanya, ndetse ngo bamwe muri bo bari muri neo za 23 barimo barakurikirana kugeza ku 100% igikorwa cyose kiri gukorwa n'uyu mutwe. Gusa ngo ariko kandi bakangaranyijwe ku buryo budasanzwe n'uburyo ki umutwe wa 23 wabashije kwitegura ibijyanye n'imirwano ikomeye cyane yahangaha muri Rubaya. Ari nayo mpamvu igisirikare cya Leta Repubulika Demokarasi ya Kongo na Wazalendo basabwe kwitondera kugaba ibitero cyeruye kuri Rubaya, ahubwo bagategura uburyo budasanzwe bwo kuzenguruka iyi Rubaya, ndetse no kubanza kwica intege mu myanya yose iri muri za Kibabi, za Cyugi n'ahandi na za Kinigi izengurutse aka gace ka Rubaya, ubundi bakitegura byeruye kwinjira imbere indani muri aka gace ka Rubaya, hanyuma bakabona kugaba ibitero. Barasabwa kwitonda kuko ngo nibaramuka bakoze ikosa rikomeye cyane bakinjira muri iyi Rubaya nk'uko Intasi zirimo gutangaza aya makuru, nk'uko bagiye bagaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye, ngo barahashirira da nta n'umwe uraza kurokoka, kubera ko intwaro zidasanzwe zirimo nk'izagaragaye muri Kibabi zafashwe na FARDC na Wazalendo ngo zihari ku bwinshi. Hari iyitwa AGC 350 ikorwa n'inganda z'Abarusiya yafashwe n'abarwanyi ba Wazalendo,
yakoreshwaga n'umutwe wa 23 mu mirwano yagaragaye. Izi ngo zashyizwe muri iki gice cya Rubaya ku bwinshi, kuko AFC 23 ntabwo ishaka na rimwe gutakaza rwose aka gace mu by'ukuri bakuramo inyungu zihanitse kandi z'umurengera. Ngaho rero reka twinjire mu makuru akomeye cyane rero amaze gutangazwa n'umwe mu bayobozi ba AFC 23 bita Lawrence Kanyuka. N'ubutumwa atambukije ku rukuta rwe rwa X nyuma y'amasaha menshi bagabwaho ibitero, ndetse kandi nyuma y'amasaha menshi atagira ibyo atangaza. Noneho uyu murwanyi kabuhariwe nawe umaze igihe rwose mu barwanyi ba AFC 23 ashyize hanze amakuru akomeye cyane, ati niberuka ku ntambara iri gutezwa na Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyangwa se iri gutezwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bivuze ngo guha uyu mutwa y'amakuru ashyize hanze Lawrence Kanyuka ni ukugaragaza ko ibitero biri kugabwa ngo bigize ubushotoranyi bari kugabwaho n'igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko bamwe mu bashyigikira kandi mu bashyigikiye intambara Repubulika Demokarasi ya Kongo yongeye gutangiza bavuga ko iki gihugu gifite uburenganzira bwo guhagarika igitero cy'inyeshyamba cyabagabweho, nta n'umwe basabye uburenganzira. Nyamara kandi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, uyu mukuru w'igihugu, nawe yamaze gutangaza ko kugeza mu kwezi kwa gatandatu imijyi irimo Goma ndetse kandi nanone na Bukavu ishobora kuba yamaze gufatwa. Ibi biteza ubwega bukomeye cyane ndetse no kwibaza ku barwanyi ba AFC 23 kw'icyerekezo cyabo ndetse na gahunda bafite mu gukumira ibyo bitero by'igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire ibyo uyu muyobozi wa 23 yanditse kuri tariki ya 23 Gicurasi 26 kwa gatandatu. Lawrence Kanyuka ati ihuriro AFC 23 turatangaza ko kuva ku mugoroba wo kwa gatanu tariki 22 Gicurasi 26 saa 12 n'igice kugeza mu gitondo cyo kuri wa gatandatu saa 12 n'igice, ingabo zifatanyije n'ubutegetsi bwa Kinshasa zakashije ibitero bikomeye zivuga ko byagabwe ku baturage b'abasivili batuye mu misozi miremire ya Minembwe, cyane cyane mu duce twa Mikenye, Gakenke, Bidegu, Karingi ndetse na Karongi. Uyu Lawrence Kanyuka yerekeje muri Kivu y'Amajyepfo atatura iby'urugamba rukomeye cyane, ndetse byose abigereka ku ruhande rw'igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Avuga ko ibyo bitero byagabwe muri utwo duce tuvuze haraguru ngo biri kwibasira ibice bituwe n'abasivile kandi nanone biri kurimbura. Uyu Lawrence Kanyuka akomeza ubutumwa yashyize hanze agira ati nk'uko iri huriro ribivuga ngo ibyo bitero byakoreshejwemo indege zitagira abapilote zizwi nka drone arizo kamikaze ndetse n'iz'ubwoko bwa Ket-6. AFC 23 ivuga ko ibyo bitero byagabwe mu buryo butarobanuye ndetse byibasira abaturage b'inzirakarengane ndetse binateza impungenge n'umutekano muke muri ako karere. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ku wa gatanu tariki 22 Gicurasi mu bice bitandukanye by'intara ya Masisi bagarutse kuri Masisi, kandi ngo ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zakomeje kurasa n'intwaro ziremereye mu gace ka Kinigi ndetse no mu nkengero zako. AFC 23 ishinja ingabo gukoresha ibisasu bya rutura mu buryo ivuga ko budatoranya. Ibintu ngo bivugwa ko bikomeje guteza impfu mu baturage no guhungisha ibihumbi by'abaturage bava mu byabo. Bivuze ngo ahangaha koko niba ibyo Lawrence Kanyuka arimo kuvuga, igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC babonye gutangira kurasa ibizwi nka avegrema. AFC 23 ivuga ko kandi ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje inzira y'intambara bushinjwa kutubahiriza amasezerano n'ibikorwa bitandukanye by'amahoro byagiye bishyirwaho mu rwego rwo gushaka umuti w'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iri huriro rinavuga ko ubuyobozi bwa Kinshasa bugomba bufite ubwirinzi n'inkunga biturutse kuri bamwe mu bagize umuryango mpuzamahanga, bityo rikavuga ko guceceka cyangwa kudafata ingamba kuri abo bafatanyabikorwa biragira ingaruka bibagira abafite uruhare mu maraso y'abasivile bakomeje kugwa muri intambara. Mu gusoza iri tangazo, AFC 23 yashimangiye ko ikomeje kwiyemeza kurinda abaturage b'abasivile no guhangana n'ibyo yise ubutegetsi bw'igitugu, ivangura n'ubwicanyi bukorerwa abaturage bo muri aka karere. Uwo ni Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'abarwanyi ba AFC 23, mu butumwa amaze gushyira hanze mu masaha makeya atambutse, avuga ko cyangwa se atangaza ati ihuriro ry'igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo rikomeje kutugabaho ibitero. Avuga muri Kivu y'Amajyepfo
avuga muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi, avuga ko aho hose hakoreshejwe rero mu by'ukuri ibikorwa bya avegrema cyangwa se kurasa nta kurobanura, ariko kandi avuga neza yitonze ko nko muri Kivu y'Amajyepfo hifashishijwe drone, atariko muri Kivu y'Amajyaruguru ho ari kwifashisha intwaro ziremereye, atariko nazo zirasa amakompora nk'uko biri kugaragara. Rubaya rero imirwanire ikomeje gukaza umurego. Amakuru aturuka muri aka gace yihuta aravuga ko Rubaya abasirikare bakomerekeye ku rugamba kuri ubu ngubu ba 23 bari muri aka gace nyuma yo gukomerekera mu mirwanire itandukanye mu masaha y'ijoro, bagiye bavanwa mu bice bigiye bitandukanye, ariko kuri ubu ngo berekejwe Goma kugira ngo bitabweho. Aya makuru kandi avuga ko bamwe mu bayobozi ba politiki n'ubutegetsi bakorana n'u Rwanda ndetse nabo ku ruhande rw'imitwe ifatagije narwo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bamaze kuva muri Rubaya mu gihe umutekano ukomeje kuzama muri ako gace, bahasiga abayoboye urugamba ndetse n'abarwanyi kabuhariwe b'uyu mutwe. Hagati y'abarwanyi bazarendo bakomeje kugota umujyi wa Rubaya, bavuga ko bari gukomeza gufata ndetse no gukomeza ibirindo byabo mu nkengero z'ako gace mu rwego rwo kwitegura kuwufata burundu. Rubaya ni agace gafite akamaro kanini mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kivu y'Amajyaruguru, kandi imirwano ihabera ikomeje guteza impungenge, aho abaturage benshi batuye muri ako gace rwose kugeza kuri ubu ngubu bamwe batangiye guhunga bakuramo akabo karenge mu rwego rwo gutinya ko iyi mirwano iri kubera ahangaha n'ibitero bishobora kuza kubagiraho ingaruka ndetse bishobora no kubaviramo urupfu. Aba rero bakaba mu by'ukuri bagiye bahunga gake gake runono kugira ngo batabare ubuzima bwabo nk'uko byakomeje kugenda abigaragazwa. Ayo rero namwe mu makuru akomeye cyane yararimo kutugeraho aturuka Rubaya ndetse n'ibimaze gutangazwa n'umutwe wa 23 ku bitero bimaze iminsi bigabwa, dore ko FM23 yari maze amasaha make rwose idashyira hanze ubutumwa. Ubwo mu kanya gato ndaza kugaruka kubera ko ndi kubona ko Warikare imirwano ikomeye cyane naho irimo kumvikana muri groupement ya Ikobo. Ndaza kubigarukaho, ndaza kukubwira ibijyanye n'inkomere ndetse za 23 ziri gukomerekera ku rugamba ziri kujyanwa mu mujyi wa Goma, ndetse no guhungishwa kwa bamwe mu bayobozi 23 bagaragaraga muri aka gace nyuma yuko karimo kuzengurukwa ku buryo budasanzwe. Ibyo byose ndaza kubigarukaho, ndaza kubwira situation iri kugaragara Bukavu, ndetse ube hafi ukurikirane iby'aya makuru.